Nirmala Kenyam ano kanasan kontin barwanya lingwasame gorijan wode kon rwante de kon kanyak mi jirama jidit ka Nuer Online TV channel gorijan wojin der larm der janwane de kokien ban ma dan hero gwasam ban janwakel okay nywaka kane de kokien ano ko bi ken na me bi ken kula jak dong mi jirame jidit shangan yam kaji no bi ben ka Nuer Online TV channel no dong kani Nuer Online TV channel kene jeng no wen ka she jegan walle no gore jan wojin deri subscribe ko de notification ba de jotwan bana jome ban je linkel gore no jin bi channel bi jeng ngane ko ken goye Lienge diala ka shama gwa no bana right katin kona lat karodian wana mene so take on one to go liang kan to tony katin kona to grey doran re which ka South Sudan kantin kontin lat karodian gwasame to kala gor no bana nyo kelene kati badge you know dio je kon dial tika ngai kamana na togan wale an wo cha doran kamande cha je book cha boko kume kirmi yadit la deni South Sudan People Defense Force kanatin kontin chinwari kan gabuk ngai kone diala kon lat karodian so dio janwo sheme di long man kula bejane run independent day naka shangmo shangmo gwe keno dong a very special day kan ideal re which ka South Sudan ka ngai kono no wa kami you know nakanwere dobdan nakanwere keja goro de rander te ngai tin kan ideal konte ngai kiti kono tuɔɔk no target kelio nakanen ware tene ko kien amnen kon kuma South Sudan amnagan ware ke jama o ngeje no ne kon te kalwang kan ware ne kontin ba kuma ger kan ware jen la dan la latke ani timoti dong kwal ka ngwani cikana kula gorno dong de siangan jega dan letkene de jangach kieo de ja kapchong but gor kana they can continue come and jaga dan let kana jen menen yana montama micha te micha to la nuare la ka buga karen yalla so buga nuare karen yalla ko di ko ken cha gorno ba jodien ba jeling no ko ngai kono no teacher jen la re ko South Sudan ka tengwan sha chief of staff charge woitiang ala chief of defense minister wude shalka polnang charge watch ando dan woy keje dio jeno kwaje ne tun wan of course there are a lot no mum woy keje but woje ke reason la kire she wude me cha jangat changna man chanwar shakanak so she ben ka hat kete konte dar no dar kanak je but che beken no telen wari ti chalwan kanak changna man cha peng di chayna kan wari but la pet dang diok ti chaletini katela manonge so that time we can know they can kum SPLA IO kelio manan were jechen bor kelio no they can connect and diallo they kum SPLA IO dar hotel bar tema chongot ko dong kum SPLA IO ko exist akade nuare jechen bor nuare jatin no telemicho de gera jinuare chikan chong jikan luang no akane me jaga lo kirma yadit ko be jek ko kan me shalat kana laslet so an do badan dong de kum da daron yam ke shi an do badan en chala da gade titi so raman yam je chugo je tam right kone jenu de shalka me polnang che juj ko kan polnang kan manana gor kire kan jalat so jen do badan en joy ke polnang shengne mo dong de loina dere tet ko shawude me chaje wuj chaje joire kumaka still ne ramadan painong general dawa turjong ramkel mishilet
kel ke Dr. Riek Machar ke chalet kel bakene kir tiayini jen ka kume Dr. Riek Machar ani kel nyam ko gwade dan tiayini jen ka kume kir mi yadi cho ka kume Dr. Riek Machar den ka kore gwade dan me si Dr. Riek Machar chore which ke juba ka cha Dr. Riek Machar cha jo joj no ke 2016 so che wude me che jamoy ko dong ba te ke dilemma and banyolo ka kume kir mi yadi of course jene wud janka ngay kono no jang la tok tarina kel ko itelat ken ka kel so tareke different but gi kono no la miche take a kwer mi jidin mi shiben of course la change la teten cha chede ke tayeniam e shiriat me sharik lat ke jara momo jala gurge no ba kwer mi jidid ba jale ger bu kwer mi do dien belene ben sorry ba kwer mi tetene won ba je wuj ba kwer mi jidid ba le no den do badana to kuma take je ka kuje mo woje shawi garmitiang Gerald Paul nang shawi panche gware ye togon tama so ci berada dien rammo mo jaram dana dong te buru jantama ko kon kuje no buru jidi so an wala chane something you can experience ano shi kum kirm yadi te boka mandeng right shi konan te boka mandeng chen war shi boka ngweni no ashirmana ngai kon no de tok bane so chi magay kon so jane man tok jane kuma kirmi yadit ko wanta mo wona ka independent day take ne to she be celebrate can it be celebrate so gwejen wo ne ko ne langane wari amane ngani yi kotore adio je shari podi kotore ya chajajek ka weje shalka me yambio kan shi kana bi ka Equatoria region la Western Equatoria kan shi kan independent shi kan be celebrate due to the insecurity in dantin winimi ki ta dan to ko te ga chet ke en wala ka jom shi kan la kan sha ram kel chanek no kan e dang diok te ka bot no ne diok to ne ke nying ki ka tor nyam kel ka dol dang ro ram kel mi dio je jen chane ko no shi kan ko SPLA IO kan chaka ka en go kan it content makana no she can jo mo she can lot so ka kuje mo kan she can independent she can bulat so independent she bulat ana bateno no local independent ba la darun re which ka yambio ka Equatoria so right now mebbe kon ku kon focus dan lat ka juba juba let she tell rig me talk outside of juba she can go no take ne the shoot take ne to liu take ko lat ka rodi now ko di and kuma kirma yadid melada la jaga ditch SSPDF South Sudan People Defense Force bekan komak take a really ken let ken o take a malte be ka jano nakane ko interar la steni ten kontere ka South Sudan ken dial gorka je and go de kadakan dial tin content no take especially all the state and content cha kirma yadid charge no ke ji chunkele kirma yadid this is one factor me did along me la yana lingano cha norna gwad me cha norre sha ka bok cha norre sha ga leldi so keke a plan already michalat gweste a plan michalas gweste ko shabeted shabe succeed chin ne the content when more shabe succeed so right now ramadwal kana a Dr. Riek Machar that is why every time right con la con Dr. Riek Machar kon a let katin kon lat kon ko is the only person mandana kwane dial kwa ga dweke jokde ko Dr. Riek Machar ramme mo gorke kire jene shwa Dr. Riek Machar shwa je gur mibit kondi ala tema murai kone Dr. Riek Machar che detek Dr. Riek Machar de jenak mibit kondi al terama mo leb jowda terama rach che Dr. Riek Machar che detek ka togde ko bana mila tog bana jalat mi tel mi cha lat ke ken pedi alati kina roy ke je cha chu peleno career dung Dr. Riek Machar che tok de ke me yadi jogo no jille ne mandana lede de nuar de kan shulwangten what will happen ba Dr. Riek Machar ba alam manan tegeje bonde amene diala kontin gor keje ba ka chuyan ka ba kan ne ko sha gono no terare en mabar la banyal e ko tege revolution melede ke be kirma yadi be je expose no melet kirma yadi do mi je so ne diala ti ba ka yar ba yo nak so they know they are like silent
but riek jane Dr. Machar mi che gujian la tokolo chaje ku bat kirma yadit angum butu kan etin konte la nuer tin te ku me kirma yadit tell me angum butu kayya gujian wo be chajen tok den wo bi South Sudan be chote kamal mi che Dr. Machar chaje ku bat che tok gujian wo be mal be choben ko right now everybody rajen wo Dr. Machar jira mandana te kariek but riek jaka kirma yadit ramanana kulela kwerre which but ne everybody right know ti Dr. Machar te kariek Dr. Machar jira mandana te kariek while Dr. Machar jaka tijen tele la power right now a powerless chete ga pet intama dioje de ko larno pet diok ko te ka 100 days intama 104 or 5 no nin ti chop ko kor ki koru de ngwan ki koru de diech en wale ko yanje ke changa jandang red bakel ka pay diok angumi shanung aniten kono yaw bayre wujin tema ko dio jene shingna ko dio jongna dio che tele mi chodo lot there's nothing mi chigena lat tele peace mi chigena lat jo Dr. Machar gwada dan cha yentin there's nothing they've done ngoda waga manaka na kanwari so if these people are really doing peace like what they say and woken ke jimala la talk how come tell peace me be how come ngoda waka manaka na god men ngwene nuori ngume boka na ka jamo you know so tell me shale mal ngai corner we can answer tell me atin right now right corner an wala ka jom shalat wachi kume dio japan chekume shabel ala UN nere kone la loga tup ke humanitarian chika bel chicken ka drop ka Nasser so Nasser ngude tino Nasser ka ngante tino ka all the civilian ka kamne role buin role Ethiopia ko chin waren kontin chenkel ke tin chunkel ke kirma yadit you know chika kudot gwada antigatin ko chicken I think they have completed their works ke assignment dana cha kam ke ko kan cha mun ka assignment no nagane kun and then baji aponya la kwer dom jina kwer kantika ke baji kwanya la governor no ke baji mo ke position medit I think they have done their part and obigun wer beken kenak ko dio je tel mugur ko na bana la gega tama ke bokon a lot no can talk every no right now right corner right dwaran kon wari chuina long ka kwana shamka godan toy natin so everything chabach ajem ne ina tama chaji humanitarian jawati me shanga no moja nat ka kwan 3 months without food tell humanitarian to allow even humanitarian pankin tell kwan mi jikana nong ne kon te cha display sakir me yadit ka pediok this was punishment kone eti chaka allow no they cooperate in the environment mitin war ticketing so chanwer cha chupel no pedang diok dio je ka pai we mu ko ne bana kul ben ka pai baro ntama no cha kula allow ko de kwen de je kam ka kwen na kam ka by the way a quick am na shangun ko de shurken de ka go de kula loka kwen but right now ka Nasser ngode take kwen mitup ke cha report Canadian content la humanitarian ntama eno ka website ni ken ka social media mi chutin do je kala no chane de kon la vulnerable people shaka mu ka kwen shaka lok aji humanitarian shaka chale shaka tup ko chala do more than 30,000 people which are displaced while loka ketam so kwala lunga ka Nasser right now right corner loka nga anga matere wichin winami me banat ba widen ba je yarano te gne de loka teram ya ka Nasser me kwala loka kwen wa kam ne janga so mo non kon ko de ko larno kwen no ngene je denye ba tele duwame de je no de ni aji humanitarian me ken kon kach so for that reason ba kane dil kach ko me kir me yadit ko ba kwen ba je kule no de ni ken den me kwen kwa je drop mi chinen air drop an kwa tub aji humanitarian anitin kontila tilla kun la ja tup ka Nasser chikan tup lora bang tup kana ko kan cha kai kanya no te kan edi chilun jok te ka civilian te bere we ka Nasser but nobody mi che were we chen wi na mi mi te ka civilian te were we chen wi na mi why are they busy boka na kamanda
ko shigna mo bodan wale an wale shang badak ka pai baro ron kina dangro jan dangro de dich amu gwalon ko de kon jome de konaling ka gonya cha gon Dr. Machar ka do badana ngai kone gwano Dr. Machar de jelun because everybody know that Dr. Machar de jelun emas ko Machar de bulun ngum betu ogare wike South Sudan chebete kamal jo tel mishale malten so de Dr. Machar de jelun and this is mass ko bi peace ba kule prevail re wike South Sudan barik Machar ba jelun tel ram kel kwer kel mede jelarano hen ba maleme ba jelat karwade you know but succeed by the Cholimal. Kolar Kenen 2018 peace agreement, it did not collapse, but more the Jatin. Medekolarno ekach, he talk. Jin, me take a guantiar miterian. And then I'm guazamo guantiaro, she yan, kajinitek a malmelade, malkuyan lelo latyananga. Karamadan and malkula lat kill chidayan. So no more chai de Cholamal. No money misleading. Chi mala no mone so man gur kono gwada me wone ne de kirme yadi dara mal dara jinnung no ne kirme yadi kamal tiaka longa very easy alun Dr. Machar e di mountain kon inshallah da kelede de ni Uganda kalwe ke jok kalwe ke Uganda People Defense Force ke alwe ke jok anyok ala unification of forces alat ke je misha den cha mat gwaskel ko chala de integration de jalat de ni rek ma cha de gal nang ke de ni kim yadi de mat gwakel jene dane kwa unified force kwa gal train keje but there was a plan misha kim ma yadi cha jalat and that plan is very far from the 2018 peace agreement dane cha time nane long keje ko ken gor ken odi biken country biken control biken ideal biken dominate all the parties biken ka jaga powerless biken ka chu control laken so wherever mi general lep tok de ba der ba je yot ka pot so teram be tok de bi lep so that thing karwa de agent plan e dana chikin mi yadi de lat so you kon di alenen ko te ga men kan la nyok ala delaying ka qui permanent constitution ki e bon woni me shala den wo de lat men de election de ko lat ke je agom kan tu ke je ke very easy things Balolar no tele budget, you know. Liet jane, lies is there. Petroleum jatin kwa geni siang. Changam lakana koka ka rundang ro, you know, lakana den rundang ro by you baga kwal badi al bag. So liet teten, they should have used petroleum. Kode ko mal dekanong. But chicken agor na mene kel mejak South Sudan ko chabete ka malba. So kir take a long ko dara mal dara jenong. But lokaje. Kir dwale ke Dr. Machar dwale dane dwal ke 2013 ajen dwal ke tema ke 2025 tel michro de ger rundang wera ki run wel jok chane la run wel ngwan ko tomorrow independent day baron and well ngwan dien that make Kir ano take a leadership ke 14 years rundang wel ngwan to take kwere ke je without change without development without peace. Komal metetna de je shechi kan lanawal South Sudan tem de develop der woniam tele de South Sudan der awun midit de jalat de dang na me der tel dang dang na rudin keje even use they can take a little bit ne ideal they can yo they can keje they can dorke they can kalat but chirame je kero ko okat niam nat melati chirdian lot jake ko but rolla she gorno bi malbe ben naga nuari ka dwor michi kana plan dio je ngayen diala no Kir aran Warab state right ngayena be ka Warab state lar kenen go kwardial be ka Warab state dunomi yene gu yena ne ri wana tama re kwara ka je awil ne re kono kap ko kwara so cha South Sudan cha je control ngane a jankelio 90% ka jang metene de tot de ka ji Equatoria na de ka nuaritin content kunwer kele nak jerema naka naka Nasir naka naka Ulang naka naka Lungushuk naka naka Pangak naka naka Panyijar wi nuar dial kan tisni nuari dang bangwan chala do jeke
kanti Nuer dang baro ken kanti sintin konen go titi pinga titi ka control dung kirma yadi right nam right corner so they we ngum ko kanti ne kon ko control keje a quick inquiry gore je eno eneran there bow down there mal there ga yat pin ko de kirma yadi de je liak de je kwan ko changara we election we ben be shoot technique one tibi kwan right now la de ye na me ko there will be registration mbala ra ken ka quick inquiry so michi ro chu register ka jan bona mo run bi ken chu ne to bi ken ga display no ne ti ka ne ko so mi jira mi mo chiro yu gar pinya no chi kume kirma yadi chienok runa kentin kontin ba kume SPLA IO ba jo gonge ke chanchi chila wala no I'm just simply here temporarily I will be living mu da rema charwa ja kwan eno ba jientin ba ka padi mananti da rema chaten bidel ngadi wonene chaji ba law ko should betene bete ka party dung jane so that's what they are doing right now right corner so ko kwija mo run ko ba changa well ba rona well ngwan dien ka South Sudan Independent Day de o jenwo te ga town win de shebelat ke kwiring tin kona tuɔɔk gwan menakir me yadi natin china de lo ka mi lat kini Independent Day na che chwonga mo chi do de celebrate bi larno no be celebrate ko tel manan kirtin why nagni she more de lo tet ko nagake e Independent Day de ko celebrate Independent Day a loar ko chalwar ka changa mo a changa jen ken yan loar tel freedom a freedom ngunong mo jin ti freedom wen dien tel ji freedom gwad me changa camtin ti ko of ji cam you are not free ti na gwad titino so tel ji loar so you should not be celebrating independent a changa de mo ne jin gaje de par jin gaje ko chane de man chaga na ga kirmi jadi gwad me ko no ko targetin so jo me gor jen o de nywa yakel kata dan en chiri to churen lat kije so ngot korere dan kon nuari ko da ko kon ajang ki kirma yadit la kumede de ko kon jago kon ko barodan na ko rodan ki bante ke tiare ko rodan ko ti tam kati ta create ko bi konte ke tiare ko rodan okay telemi dodien lat ke kirma yadit right now kirma yadit e busy connect de kanware so na me gor jen wo de yen lat re cher ko don we are not free chigo kon free gwanter jatin gore jen wo dara kon yal roch enemi bana rodan palpin buko dan mat bana nyinkeje no ka bana rodan gore buko dan lel keje ko gwanter mi je trap no la chere ga men share chaje nyongo boye so la tele ju gwam bro de lel keje wana mona ana jen minen yana men tam kan wadi al kontin chunkel ga kirmi yadit mi shuraji karan la roje just learn a bit I don't know the way they behave very difficult they la radika dobdien bran winen we nan te loy de keje chang shonga ka pad na me telerek telerek bok kirm yadit baje gor tika chonka godu ga kirm yadit mi pinte kamal but when there's no peace you should be standing with your people you should be defending your people chide betray nika ka kaniten konen bi dorian ngaden ngone right now you can be happy right de lo der tedan wale ko tika sai mugwanejen gwada wa mun haka nuware but there will be a time tegen bu gordon nuware abidin ngaje no me cheche medan e mejiak ngaje no re loinin war dial ngaiken muraji ga kwire men go just watch but they don't want to admit it I remember no take ne ti chene right ka ganware tindere wiki juba ke take somewhere where the take unit state ke take ka pangak you know these people kan ware ka ganware malat kene jane kene yen angum chuy yana ke chum yana and we are core do me kan yana chum chikona seran che de tuɔɔk an mi jogo jina nan tama mutoje dul metike mor dewje mangaji mor ke ngaji kul mi che je kach en mor mo ke kul jindir ten duela mo wal chide ten duela mo ko jigana ji adul mishilat che yapin ci jenga ci ga job she rock she le la rok she dit
chiwore de yana gad ko chaben charoda bla duel dire guro bi joire duelu na mo walde yente kel re duel mo gwan me chama jitin. By the way, tel ramuchum ka kajan tame me la ngai jen wen chi tamde ben ko ben wari bakale dika. So jinnu ngudi nin tega tamdu bu wake up ka jerun. It's okay, wait for your time. But where is a church? They need to be liberated. Baga larma la tuwa dan they could take. Kari kon dia duar all of us. We should be defending our people. They kon where kon de kon nyot duwa ben tuwa. There should be development ka doran kon shal nwere. Chide liuno kon siang ping kume kirmi yadit menang na kon ka where can chang there, and you are saying chikone konde laro one ka duwa bedien. Marginalization should be stopped. And gwada dana te kontin kone shalen ware. Chikon de ngot kamiliu kon gari ke 21st century. Chikon de ngot kamiliu kon. This should be stopped. Gan nuara mengajo jana nuaro. Dar na madara ja kapchong. Riet ka go no. And I'm me chande chongtin please. Chu nuar chu ko look iko te Dr. Machar. No mik gurke no biya kwer. Dr. Machar chadong chaduang. We need a new person to meder or the judge. Gor kod nuar meden nuar de depend. Chukon go nuar mubi cham nungwak bang kachen nuar chega depend. Ramu bidan tema kajen gwaza chuch kone. Ramo shi ramu de gor, shi ram de larno jeni it tere kon nuari. No, a myth mugore myth karware. You know, it's just like he coach a position cheje juk, but in real listen, murai kon ka do brande nuade gon yam kaje. De gore ramimo min nong nuare mugore bin nuare be kanang niam chi rammo ba wi de baje ci ka turbil badar chonkel ka nuare ka me chanwer me shakanak kwa kana ke gunship can all these politicians kon te ka apana la teme ngum ci kanala all the politicians kon te ka jongle ngu ci kanala all the politicians di ala content te ka unity state ngu ci kanala tin kon te rewi ka jubba ngum ci kanala don nothing tel mi ci kanala ka peniken michigan lingano cha anware na gwada me lodian la tede long. And when we report it and watch anwarnak, they are just happy, but mishala and watch a jang cha ka joj like in a sad long, like in a feel very sad. Ten lodian code in where they can knock the nodin were defend. So name a joy mechanic at a joy kay rame look dore ko for second. Ke kwido dodien no ma kwiji ngwa jo de ro de cholen wer pain gwa dan titen but ajira telot ko ramu made jen ka doro wela na doro dien ka mishi jen you should be keeping quiet mitire leni no tel gwa mde ro barka je kan no ledi no de te kel ga you should zip your mouth did talk de ko de bit. So that's what you should do. Ko bi jawri bi top kwiji gwa da teniam ajela tuok chalar one day no jug medan mechariang te michalat karode kwag diale te ke dial wachu ko chot all of them karyang chankel karwade nuer tele gwa wetin nuer beretin meno gwa dia jor bu kon dial jien bu nuer badot bu na gad gan kon but you nuera chairman tuk bu gad gan kon bu gele lo tuok nuer continue. So me jiram mashi gono den wadar wo woni am chet ko wi diala ko ken wi je ka long gor jeno gor dol wal gor je de widu de nyok metam ka je ko jin miti ke mingi de mi charak ke ti ke trauma you know la tele to go to la chare la gwin jeno I should be focusing go de gor manana wutoda a cheng chai jogo no nangak bi nak so teli da ka yong jo so jen menen yana tama no tene de shi kana gor bugun we defend ko kan chiguren moch ke party ne ke bond tegaten. But why do you have to pick a party when your people are being oppressed? You should not be picking a party. You should be planning to defend your people. Lanwere binwer bika delga genta dan derlat hey ba kom be defense because this is what is happening right now. Eran ko defend kom de che goro den wade ka tekamal. But please, you should not be happy for that. Gor kono nwere de ka ching peacefully. They can dore and they can pit, especially at time and time, a time for cultivation. Then where they get pit, they go bell pit chamkanka
cha de long na kon run na ji UN. So this is what happened. Me tele yamat yene to tele yewe mde nun control ka je. And you know gujene tira dien. Si gurno jin bilet yene ngak ngum la tuɔɔk la degmo la tuɔɔk. This is why all of us to conduct lane. Branen raja rar ka western world o take menene. Ranen take Africa take menene. Take Europe la jen o take menene. Anywhere. Si guro den ware. Deka chong kel. Deka nen ware tene kwetin right now. 90% ka konne ideal konne take social media. Si ko dan no. La guru jen wo ngaka mo dung ko pen be. There is your way. Ngaka me chana guru de jenen. Barigari kon dial ka kon valuable. Ka kon valuable kan wari kon. Missionong shanong ngak ajen bun wari kon bi nang niam. Ajen shake ajen wood whatever you do la wene kan war. La wene don wari. Achen kila chup gwada chup tinabo. Okay? Chimala larga medan no merkeme awa rol nyal. Cause merkeme chup tandio yetel wida dien. So me chup merkeme nyo the jen go chup ka heaven. So me chup wena mo go tell me to kuji mi nyok. Then you should be thinking ka do brandi ne go de ka loka je boko de chup no gwasamo. Instead bo guru jen wo bne go tin konen te pinji je ban pin bo ko la jor lugu jen wo de guru de ka lok mi chup ko which mi civilize the development taten this young chop taten. What can you do? You should be giving them a message me de ko ren lwankaje. She message me de dang ne ka jen go attack a part in a man all that. You should be only depending the Nuer people in contin ko oppressed. Kuma kel me yadit. K14 yes let ka kona jack. So ajen jowda go de nyoga yakel. Gorno jin bro ngajen wo jin nga ka community dan. Ko community dan mo kon ya duar kon dial tel gwambe community dan bo wotin ola bas bana talwat. So jo me gor jano de nyoga yekel ani ban je gumdo dien biya tekamal huje poro jano jin bi subscribe ko bi notification bell bi jetwan ko mete meche beraj ba shamala shubikeji ajen godana gore no de chongtin ala live video gu yena me gwasme be nyoka mi nyoga je ka ngari be cho je bon yene mi be to ko tuk de nyok amene tok da gwat mene ana ban je gumdo dien biya tekamal bye bye.